I posima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu na mom kanalu. Ljudi, danas igramo Survival Games, tako da počinjet ćemo igrati. Survival Games, da. Uđemo. Ja se inače zovem Adin Balkanem, to je jedini account, tako da... Zap. Čekamo, čeka. Ja sve započnem za minutu. Ne može tako. Za minutu ne mogu skupiti puno igrača. Ja ne znam ja. Uglavnom. Ima Wolfa, hehe. Cool skin. Da. Uglavnom, evo, za minutu počinje, kao što vidimo. Shadow. Ja sam gladan u igrici. Pojedemo sve, kako možemo. Launch the team. Bio sam na ovom mapi, izgubio sam. Štete. Jo, hajde više, počni. Je to sa 30. Evo ga, centar, idemo. Čutilo sam, fuck. Sad ne mogu, šteta. A mogu ja, ali se ne da. Nikako ne da ići u onaj centar. Ja uvijek kodim vamo neke. 15 seconds, so ovo. Što se tiče ovog kanala, ovdje ću snimat svašta nešto, reći sam u Minecraft. Smislit ću naš neke igrice koje su cool, ono, kad se meni sviđaju, ja što snimat, da. Hajde. Jednoga igrača, to nas ono se prije sa nekom. Vidite, oni su teameri. Stvarno nije fair, Shit, no way, no. Mama, pomoć. Moj Bože, šta je ovo? No. Ne, Messi, ču, kako me pripade. Ne, fuck. Ne, imam pumpkin aljava da ga podijem u sporiću i bye. Ok, hajde, dobro. Bilo je fair. Da li? Možda nije. A jes. Ovaj uvijek staji ovdje što je. Samo trebam se napiti ovdje. Samo. Evo me nazad. Htio sam samo napiti ovdje. Lijepi. Ne! No. Oh, kaki si. Nike, to Nike. Pazi. Tu, join. Yes. Bayern Campion, tako se zove. Fixter, Fixter.
I'm a noob. See, I'm a player by. See, I'm a player by. Oh, screenshot. I'm recording. Ko je to rekao? Shadows. I'm recording. A šta ću ono? Šta neki njih ne zanima? Ako on snima, ja snimam. Mi smo youtuberi. O, super. Samo se osmanji, to nije previše. Tako. Ajde ko počne. Ja ću samo pauzirat. Kad bude 30 sekundi, onda ću odmah počet ću ponovo. Sada vidimo se. Počnemo. Zaboravio sam. Zanimljivo sam se uglavnom. Okej. Ima jedan čes kako da dođem do njega. Lijepo. Ovo ja mogu strkat. Ha! I karpe sam dobio. Wow. Karp. Oh, please. Ja možda ovo mogu strkat? Ne mogu tebe ovo. Zašto ne mogu tebe ostaviti? Wow. Stvarno sam noob. Noob sam. What the f... Daj, sad ne mogu do njega doći. Šteta. Ti si mrtav, jarane moj. Izvini, ali... Ja sam toliki noob. Doći? Vidio što snimu. Lijepe stvari. Ja idemo tada. Nešto mene, ha? Fuck. Nešti njega. Moj. A ne, zeznu i mene. Okej, dobro, ne mogu još. Nisam nijedno pobjedio. Mogu bi ovdje završiti epizodu. Da, to je to da epizode. Nadam se svila. Ako je slovo vas like, share, subscribe. To mi puno znači i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!